उद्योगपति डाक्टर रूपज्योति कसाना थत बिउगु थगी दोपया त पूर्ण रूपमा अस्वीकार याना दिगु दु आइतबा अदालते दना थव थ छेज विरुद्ध बदनाम यागु ज्या राज्य हे याना चुंगु दुतका दाबी याना दिगु ख वंगु बिहिबा डाक्टर रूपज्योति कसाया त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोंगु ख विगेन्द्र कृष्ण मल्ल नाय व्यक्ति 1,26,00,000 तक दा ठगी यागु जाहेरी आधारे प्रहरी जोंगु ख आइतबा पूर्व अर्थमन्त्री त कज्यादी थुङ्कुमा डाक्टर रूपज्योति कसाना जिल्ला न्यायाधीश ओम प्रसाद अर्यालय न्यने थपिन्छ जाहेरी दर्ता या न्यहे दाप पुली तुनागु ख तया दिगु ख डाक्टर रूपज्योति कसाना 2075 साल मंसिर 16 गते थगु छेज विरुद्ध 1,26,00,000 तक दा ठगी यागु जाहेरी दर्ता यागु खन कना दिगु ख उगु जाहेरी दर्ता न्यहे थपिन्छ शम्भु फुयाल पाखे 1,26,00,000 तक दा जम्मये थुनागु दाबी यासे उजुरी ते न्यहे अदालते दा जम्मये थुंका न दा मकासे मुद्दा तैगु उकी आधारे कुनेगु नियत खनिदु ठका जिल्ला न्यायाधीश न्यने खतगु ख उद्योगपति डाक्टर रूपज्योति कसाना अदालते न्यायाधीश निंगु नेसयलिस थुकठ बियादिगु दु जी रूपज्योति कंसाकार ख जी सिंगापुर वनागु इलेहे छन्त जुने थका थया जी न्यायालय पखे न्यायादयी थका वया जित जोना जी छ्या जुनागु थका नेना प्रहरी उजुरी लासेली जुनिमाला सर थका थाल सरकार हे जित फसया तिगु दु जीवो जिगु छेजया त बदनाम या तिगु दु सुरुचि जिमी न्याय ख जी जिमी न्याय त अमेरिका सुनुमते नेपालले वा नेपाल हे छुयाना क्यों थका सतुगु ख बिना कारण जिमी न्याय त नजोन जित अन्य जोन विमानस्थल हे जोन थटे छ्या जोन जित थगी यानागु दोपम बिल थगी यानागु हे मोडु गुगु कम्पनीयामा थया तल जी उकिया संचालक न मखो जिमी त बदनाम लियागु निम्ति जिगु छेज या दुजपी सेबिया तगु दो जिमी छम किहि दो गुम गबले छेपाखे पिहामव वयागु नामे न जाहेरी दो जाहेरी बिउम मुनु न हे जिमी के या त ममसु सुकी आधारे बिल जाहेरी श्रीमान जी अदालते जाहेर बिउ मेसिया था कठन दाम पुलित हुन कोर्ट फी कठ 1% जुइगु दान जी पुला प्रमाण जिके दु एसा जित अन्य याना छ्या जुन श्रीमान आइतबा प्रहरी न्याय थप यागु छोले डाक्टर रूपज्योति कसाया त न्यायाधीश ओम प्रकाश अर्यालय न्यने न्याय थप या निम्ति बहस जुग इले खतगु खसा अदालत थप अनुसन्धानले निम्ति न्यानो हिरासत ते त प्रहरी या त आदेश बिगु ख नुनुगु भिडियो छिथा तक थेंकीगु नीति नेवा YouTube च्यानल सब्स्क्राइब याना दिस सब्स्क्राइब या यंगु बटन क्लिक याना दिस अले वया हे न पचंगु गन क्लिक या लोमंका देमतेना नेवा YouTube च्यानल ची सकसिगुन मंका YouTube सुभा